Allah'ını bir dep bilgile, bar dep bilgile, şerigi жоқ dep bilgile. Jaratkan Allah Taala hiç kimge muhtaç emes. Bardıq Allah Taalaga muhtaç. Bardığının jaşoosу özünden özü bolgon emes. Allah jaşoo bергенден jaşap atat. Бүгүн dünyada kança adam, kança hayvan, kança canlı, kança cin jaşap atsa, özünden özü jaşap atkan jeri жоқ. Jaratkan Allah jaşoo bергениnden jaşap atar. Allah'ın 99 atı var. Birisi muhyi, jaşoo berүүчү. Gün sayın berүүчү. Bugün bir toq adamlarga jaşoo beril, erten bir toq adamga berilbeyt. Kimge beret, kimge berбейт, özü çeçet. Yudabbirul amr. Allah subhanahu wa ta'ala çeçimdi özü çıgarat. Özü başkarat. Jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala. Şonun üçün en birinci biz Allah Taalaga bolgon işenimde oңdoйлу. Ekinci amaldarыбызda oңdoйлу. Üçüncüsü münözleribizde oңdoйлу. Allah Taala her bir erkektin, her bir ayaldın baktoluluğun özünün akırkı dinine koygon İslam dinine. Tınçlıktın dini. Muhabbattın dini bul. Rahimduluktun dini. Tazalıktın dini. Adiletlülüktün, borukerliktin, geçirimdülüktün dini bizim dinimiz. Şunun için en algaç, urmatlı enece karındaşlar, Allah Taala'nı жақшы tanıyla, al gölді jarattı, göl özünden özü jaralып kalgan жоқ. Toğlar özünden özü jaralgan жоқ. Asman özünden özü jaralgan жоқ. Ay, gün, yıldızlar özünden özü jaralgan жоқ. Bardığın jaratıuçusu var. Bardığın jaratıuçusu Allah, andan başka hiç kim. Allahu haliku kulli şey deydi Allah Kur'an'da. Her bir nersenin jaratıuçusu Allah. Ala lehul halq vel amr. Jaratуу dağı Allah'a taandık. Buyruk dağı Allah'a taandık. Her bir nersenin jaratıuçusu Allah. Adamdın kaşındağı, başındağı, çaçındağı, kirpigindagi, gözündagi, жүрөгүндагы öpkö, boorun, böyrөгүndagı, kavurgaların, muğundarındagı bardığın jaratуучу Allah subhanahu wa ta'ala. Allah'ını çıraylı tanıyla. Jaratkan Allah Taala bu sizlerdi bizlerdi жоқтан бар kılgan. Jaratıp durup Allah Taala bizge sый hurmat berdi. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا bani Adam. Adam balasına biz sый hurmat berdik deydi. Qaysı uluttan bolsun, qaysı urudan, qaysı öň, qaysı tilden, qaysı jerden ayrıması жоқ. Adam bu, adam. Boldu. Oşul adam üçün Allah Taala alamdı jarattı. Jer, asman, gün, tün, adam balasının kızmatı üçün. Bardıq jemişler, jandıktar, adam balasının kızmatı üçün. Jerden aldığında tüvündeki kender, Океандын tüvündегі берметтер, бардық адам баласының қызматы үшін. Шамал дағы, күннің ысықтығы дағы, қар дағы, адам баласының қызматы үшін. Şu insandın zarılçılığına, kızıkçılığına, rahatına Allah Teala aytat, "Halaqtu dünya li ajlikum" deydi. Hadisi kudusi. Sizler üçün ben bu dünyayı jarattım. Bizdin zarılçılığımız, kızıkçılığımız, rahatımız üçün Allah жерді jaratıptır. Şu жердің üstüne jaşasın. Havasın jutsun, susun içsin, jemişlerdi jesin. Candıktardı adalın soyup adal jol menen jesin. Tünü uhtasın, rahatlansın, gündüzü ırıskı izlesin. Dep Allah Teala dünyönü adam balasının kızıkçılığı üçün, zarılçılığı üçün jaratkan. Ve halaktukum li ajli, emi sizlerdi kim üçün jarattan da. Egerde bardıq dünyönü biz üçün jaratsa, biz kim üçün jaraldık anda. Allah Teala aytat, men sizlerdi özüm üçün jarattım. Bunun manisi niye özüm üçün degeni? Biz en birinci Allah'ını tanıyla, Allah'ın dininde jaşayla, Allah'ın buyruklarını atkarayla, tıyğandan tıyılayla. Biz öz-özden nafsibizge qarap çeşim çıkarvay, Allah'ını qarap çeşim çıkarayla. Jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala bizge paydabız üçün buyruk bergen. Namaz okugula, çın süylөгülü,
Kur'an okugula, zikir kılgıla, şükür kılgıla, kaniyet kılgıla, жақшылыққа bir-biringерге жардам бергиле, günölөрдөн сактангыла, кайрымдуулук кылгыла. Алла субханаху ва тааля мына орозок туткула, ажылыкка умрага баргыла, Аллахтын жолунда чыккыла, дуа кылгыла, боорукер болгула. Бардык бул буйруктар биздин пайдабыз үчүн. Канча нерседен Алла Таала тыйды. Ал дагы бизге боорукерлик кылып, ошол тыйган нерсенин артында жамандык бар. Арактын аркасында жамандык бар. Зынанын аркасында жамандык бар. Уурулуктун аркасында жамандык бар. Кумардын аркасында жамандык бар. Сүткорлуктун аркасында жамандык бар. Кыянаттын аркасында жамандык бар. Tekebirliktин аркасында, көрө албастыктын аркасында жамандык бар. Ар бир күнөөнүн артында жамандык бар. Ар бир күнөөдө караңгылык бар. Ар бир күнөөдө караңгылык бар. Алланын ачуусу бар. Алланын наразычылыгы бар. Кабырдын караңгылыгы, ахиреттин караңгылыгы ар бир күнөөдө жашырылган. Ошон үчүн урматтуу эне эже карындаштар, Алла Таала Кур'ан-ы Кариминде "Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba." Kim жакшы амалдарды кылса, эркек болсун, аял болсун, айырмасы жок. İmandуу болсун. Биз аларга сөзсүз эң бактылуу жашоо беребиз деген. Эң таза жашоо беребиз деген. Ошон үчүн эркектин дагы, аялдын дагы эң биринчи жашоосунун оңолгонуна эки нерсе керек. Birincisi iman, ikincisi amali salih. İman жүрөктө болот. Amali salih денеде болот. Жүрөгүбүздөгү ишенимди оңдойлу, иманыбызды бекемдейди. İmanыбызды бекемдейди. Денебиздеги амалыбызды оңдойлу, денебиздеги чачтан тартып тырмакка чейин пайгамбарыбыз көрсөткөндөй Аллага баш ийели. Өзүбүз каалагандай эмес, өзүбүз ойлогондой эмес. Өзүбүз чыгармачылык кылбай, өзүбүз ушундай бир нерсени ойдон чыгарбай. Жок, пайгамбарыбыз эң акылдуу инсан, эң боорукер инсан, эң билимдүү инсан, эң жоомарт инсан, эң берешен инсан, эң баатыр инсан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям адамзаттын данышманы. Адамзаттын данышманы. Адамзаттын эң билимдүүсү Мухаммад Расулуллах. Пайгамбарыбыз сизге, бизге райымдуу жашоо берип атат. Сизге, бизге бактылуу жашоо тартуулап атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сизге, бизге ынтымактуу жашоо берип атат. Ата менен баласынын ортосундагы ынтымак, ата энеси менен бала чаканын ортосунда ынтымак, аял менен күйөөсүнүн ортосунда ынтымак, эжеге сиңдиси боюнча ынтымак, кошуналардын ортосундагы ынтымак, улуулар менен кичүүлөр, байлар менен кембагалдар, бийлер менен жөнөкөй эл, көпчүлүк менен азчылык, бардын ортосунда райымдуу жашоону үйрөтүш үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизге Алланын тарабынан жашоонун туура жолун алып келген. Жашоонун таза жолун алып келген. Жашоонун нурлуу жолун алып келген. Биз жакшы түшүнөйлү. Пайгамбарыбыз ким? Алла Таала жаратуучу экен. Баарыбызды жоктон бар кылыптыр. Баарыбызды атанын белинен чыккан бир тамчыдан жаратыптыр. Баарыбызды эненин ичинен чыгарыптыр. Баарыбызга Алла Таалам көз бериптир. Бир тамчы сууда көз деле жок эле. Бир тамчы сууда кулак деле жок эле. Бир тамчы сууда жүрөк деле жок эле. Бир тамчы сууда сөөк деле жок эле. Бир тамчы сууда акыл эс деле жок эле. Ушу бир тамчы сууда мына көздөр дагы, мурундар дагы, эчтеке тамыр, нерв, эчтеке жок эле. Алла Таалам өзүнүн кудурети менен чырайлуу жаратуучу, өзүнүн өкүмү менен шериги жок өзү жаратты. Алла Таала шериги жок ибадатка ылайыктуу. Алла Таала мактоого шериги жок ылайыктуу. Алкышка шериги жок ылайыктуу. Биз өзүбүздө кичине өзүбүзгө көз салайлы. Мен кандай жаралдым? Качан жаралдым? Эмнеден жаралдым? Кантип жаралдым деген суроону биз издейли. Бул акыйкатка Кур'ан жооп берет. Кур'ан жооп берет. Адилеттүүлүктү издесеңиз Кур'андан караңыз. Боорукерликти издесеңиз Кур'андан караңыз. Адамгерчиликти издесеңиз Кур'андан караңыз.
Тазалыкты издесеңиз Курандан караңыз. Кечиримдүүлүктү издесеңиз Курандан караңыз. Илимди издесеңиз Курандан караңыз. Бейишти издесеңиз Курандан караңыз. Алланы таныймын десеңиз, Алланы акыйкатты издесеңиз Курандан караңыз. Dünya ahirеттин бактылуулугун каалайсызбы? Курандан издеңиз. Алла Таала Куранды, Алла Таала өзүнүн акыркы китебин берип атат. Эң бекем жол, эң туура жол, эң түз жол, эң берекелүү жол. Курандын жолун кармаңыз, Куран менен жашаңыз. Курандын bir аятын бүгүн алып келели жүрөгүбүзгө. Жашообузга алып келели. Дагы bir аятты көбөйтөлү. Акырын. Демек Куранда Алла Таала өзүнө ибадат кылууга чакырып атат. Ибадат кылууга Алла Таалага, өзүнө шүгүр кылууга чакырып атат. Өзүн эстегенге чакырып атат. Алла Субханаху ва Таала өзүнө жакындаганга чакырып атат. Өзүн сүйгөнгө чакырып атат. Анткени ушунчалык нерселерди берсе, Алланы жакшы көрбөй ана кимди жакшы көрөбүз биз? Ошон үчүн ар бир эркек, ар бир аял ким болбосун, айылда жашайбы, шаарда жашайбы, айырмасы жок, жашпы, карыбы, кайсы улуттан, кайсы уруудан айырмасы жок. Мынал социалный абалы кандай экен, эч кандай айырмасы жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 2 күн катар курсак тойгон эмес. Бирок бактылыктын туу чокусунда Айше небизине катар кийим болгон эмес. Алтын күмүштөрдүн баарын саламдаткан жок. Аларда иман бар эле, амали салих бар эле. Ошон үчүн Алла Таалам бактылуу кылды. Аларда нерселер, буюмдар андай жок эле. Нерсе, буюмдар, алтын күмүш, акча, машине, үй жана башка бул сыноо үчүн. Мунун баардыгы бакыт үчүн эмес. Бакыт үчүн Алла иман берди, бакыт үчүн Алла Таалам амали салих берди. Канчалык иман бекем болсо, ошончолук амали салих оң болот. Жакшы амалдар түздөлөт. Амалдар түздөлгөнгө жараша авал түздөлөт. Авал Алла башкарат. Авалды Алла алып келет. Суукту Алла алып келет, ысыкты Алла алып келет. Кудум ушундай эле караңгылыкты Алла алып келет, жарыкты Алла алып келет. Бактылыкты да Алла алып келет, бактысыздыкты да Алла алып келет. Биздин Алла Таала нерселердин дагы жаратуучусу, авалдардын дагы жаратуучусу, сыпаттардын дагы жаратуучусу. Алладан башка жаратуучу жок. Жараткандан мурда эле жаратуучу эле. Ырыскы берерден мурда эле ырыскы берүүчү эле. Жашоо берерден мурда эле жашоо берүүчү деген сыпаты бар эле. Илим берелектен мурда эле илимди Алла Таалам илими дагы эзелтен, кудурети дагы эзелтен, бардык сыпаттары эзелтен жараткан Алла Тааланы эч ким бар кылган эмес. Эч ким жок кыла албайт. Ал түбөлүктүү. Эч кимге көз каранды эмес, эч кимге муктаж эмес. Алла Таала коркпойт, алданбайт. Жараткан Алла Субханаху ва Таалага жүрөгүбүздөгү иман ла илаха иллаллах бекем болсун. Жүрөктө иман бекем болсун. Мени жаратуучу Аллабы, жашоону берүүчү дагы Алла, жашоомду оңгоручу, оңдоочу дагы Алла, бактылык берүүчү дагы Алла. Менин жашоом дагы, өлүмүм дагы Алланын колунда. Денем дагы, жаным дагы Алланын колунда. Дүниемде ахиретим дагы Алланын колунда. Ошон үчүн эң биринчи ла илаха иллаллах Алланы таный турган калима бул. Алланы таный турган сөз бул. Бардык пайгамбарлар келип туруп, эң биринчи жүрөгүңөрдү оңдогула. Эң биринчи жүрөгүңөрдү нурлагыла. Эң биринчи жүрөгүңөрдү ишенимиңерди түздөгүлө. Жүрөгүңөрдөн туура эмес ишенимди чыгаргыла. Акча болсо бактылуу болом, чырай болсо бактылуу болом, бийликке жетсем бактылуу болом, бай болсом бактылуу болом. Жок, нерселер үйгө көбөйсө, 2 үйлүү болсом, 10 үйлүү, нерселер көбөйсө, жок. Бул туура эмес ишеним. Анан көрөк сиз Алланы разы кылсам бактылуу болом. Алла разы болот бир жол менен, Мухаммад Расулулла, эркек дагы, аял дагы. Демек эң биринчи бизден имандыбызды бекемдейли. Ишенимибизди оңдойлу. Ишеним кандай? Жараткан Алла амалдын негизинде нерсесиз бактылуу кылат. Өзүнүн кудурети менен бактылуу кылат. Кимди Алла бактылуу кылса, ал түбөлүктүү бактылуу. Кимди Алла бактысыз кылса, ал түбөлүктүү бактысыз. Кимди Алла бактылуу кылса, аны эч ким бактысыз кыла албайт. Кимди Алла бактысыз кылса, аны эч ким бактылуу кыла албайт. Кимди Алла бактысыз кылып койсочу, эч ким аны бактылуу албайт. Кимге Алла өлүмдүн чечимин чыгарса, ага эч ким жашоо жан бере албайт. Кимге Алла Субханаху ва Таала жашоо берсе, аны эч ким өлтүрө албайт.
Allah kimdi beyişke kirgizse, hiç kim anı dozakka sala albaydı. Kimdi Allah dozakka salsa, dozakka biri anı beyişke çıkara albaydı. Bizim işenimiz de onda öyle. Bu alam Allah subhanahu wa ta'ala'ga taandık. Ha? Lillahi ma fis semavat ve ma fil ard ve ma baynahuma ve ileyhi turca'ul umur. Allah'a taandık. Cer Allah'nınki. Asman Allah'nınki. Cer asmanın ortasındaki bardığı Allah'nınki. İnne lillah. Biz de Allah'a taandık biz. Ve inne ileyhi raciun. Biz de Allah Teala'ya kaytıp arabız. Tuğan Kur'an başından tartıp ayağına çeyin hakikatты düşündürüt. Sizlerge kim jaşoo berip atat? Жүрөгүңөрдү kim sokturup atat? Denеңерге kim can salgan? Kim akıl es berdi? Kim görgөнгө күч berdi? Ukkanга kulak berdi? Süylөгөнгө til berdi? Tiştegenge taş, elhamdülillah tiş berdi? Karmağanga kol berdi? Kıymıldap atat? Baskanga put berdi? Kim berip atat? Kança degen Allah subhanahu wa ta'ala nimetleri men esletet. Fadkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Allah'ın nimetlerini estegile mümkün iyilikке jetersiniz deydi. Hurmatly enece kardeşler, ikincisi demek ne? Birincisi bizim жүрөгүбүздө işenim tora olsun. Menin ata-enem meni baktılуу kıla albayt. Menin güyöm meni baktılуу kıla albayt. Bala çakam meni baktılуу kıla albayt. Allah baktılуу kılat. Egerde men amalım oңдосом. Allah Taala baktılуу kılat, amalımды oңдосом. Ha, emi amal emne eken? Amal emne? Birinci amal til. Tilibizin süylөгөнүн оңдойлу. Каргаганды токтотойлу. Сөккөндү til дегенди токтотойлу. Алдаганды, жалган айтканды тилдин амалы токтотойлу. Тилдин амалы. Бирөөнү маскарлап, үстүнөн күлүп токтотойлу. Жалган сүйлөгөндү. Ушакты токтотойлу, ушакты. Бирөөгө жала жапканды токтотойлу. Анан эмне кылайлы анда? Сүйлөп эле койлу. Жок, сүйлөш керек. Нени сүйлөйбүз? Калиматун тоййиба садака, жакшы сөз сүйлөйбүз. Ойлонуп сүйлөйбүз. Ушу Аллага жагабы, жакпайбы? Алла разы болобу, болбойбу? Мен ушу сөз бейишке алып барабы же тозокко алып барабы? Тилдин амалын оңдойлу. Себеп биздин денебизде тил бар да, 24 саат биз менен. Бул эшикте калып калбайт. Каяка барсаң тил өзүң менен. Сапарга чыксаң да тил, асманга чыксаң да тил, жерге отурсаң да тил, так, падышанын тагына отурсаң да тил, түрмөдө отурсаң дагы тил, Меккеге барсаң деле тил, үйдө деле тил, көчөдө деле тил, базарда деле тил, кайерге барсаң тил сен менен да. Ушу тилден чыккан амалды периштелер жазып турат, сактап турат, Аллага жеткирип турат, Алланын тарабынан абал келип турат. Кур'анда айтат: "Ла'анатуллахи алал кадибин." Алланын наалаты келет экен, наалаты жайт экен, каргышы жайт экен жалганчыларга. Жалганчы ким? Ким тилинде алдаса. Атасын алдап атат, апасын алдап атат, күйөөсүн алдап атат, аялын алдап атат, бала чакасын алдап атат, Алланы алдап атат, өзүн алдап атат. Бундайларга Алланын наалаты жабып атпайбы? Каякта жашоосу жакшы болсун. Жүрөгү каяктан тынчтансын. Ахирети кантип бейиши болсун. Тил эң көп амал кылган тил. Эртеге кыямат күнү адам баласынын дене мүчөлөрүнөн эң көп күнөөнү кылган тил болот. Эң көп күнөөнү кылган тил. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мурда Кур'анда bir ayet айтып берейин. Кур'анда Алла Таала мына дейт: "Я айюхаллазина аману тақуллах ва кулу кауlan садида. Юслих лакум а'малакум ва ягфир лакум зунубакум." Ey iman keltirgендер, Алладан силер корккула, жана туура сөз сүйлөгүлө. Чын сөз сүйлөгүлө. Чын сөз сүйлөгүлө деп буйрук берип атат. Не болот? Чын сөз сүйлөсөңөр, амалыңарды Алла Таалам оңдойт, күнөөлөрүңөрдү кечирет. Алла Таала өзү чынчыл. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям чынчыл. Пайгамбарчылык берилге чейин дагы ас-садикул амин чынчыл эле. Мынаке, эми ошо биринчи биз тилибизди оңдойлу. Тилибизди зикирге үйрөтөйлү. Тилибизди шүгүргө үйрөтөйлү. Тилибизди дуага үйрөтөйлү.
tilibizdi çıraylı söz söylөгөнгө үйrөтөйлү. Allah Kur'an'da aytat: "Ve kulu linnasi husna." Adamlarga çıraylı söz söylөгүlü. Atаңызга çıraylı söz söylöңүz. Apаңызга çıraylı söz söylöңүz. Үй бүлөңүзгө çıraylı söz söylöңүz. Bala çakaga, adamlardın barına dedi. Müslümanlarga ele emes, adamlardın barına, dostqa dagı, düşmanlığa dagı çıraylı söz söylöңүz. Sözdü husna. Ve kul lehum kavlen leyyina. Ve kul lehum kavlen ma'rufa. Жақшы söz söylөгүlü deydi. Ve kula lehu kavlen leyyina. Jumşak söz söylөгүlü deydi. Çıraylı söz söylөгүlü, çin söz söylөгүlü, jumşak söz söylөгүlü, жақшы söz söylөгүlü. Ve kul lehum kavlen kerima. Жылы söz söylөгүlü, urmatlı söz söylөгүlü. Allahu akbar. Süyle madaniyatın paygamberimiz alıp geldi alamga. Kantip Allah menen süylöş gerek. Kantip Kur'an menen, paygamberimiz menen, ata-ene menen kantip. Dost menen kanday, düşman menen kanday. Açulanganda kanday, kursançılıkta kanday. Kıyınçılıkta emne söz aytsa bolot. Жеңилдикте kanday söz aytsa bolot. Gün sayın adam balasının müçölörü tilge gayrılatken, til deytken. Sen tüz bol, biz daha tüz bolabız. Sen kıyşıysan biz daha kıyşıyabız. Oşunçu birinci amal, en birinci oңдой turgan amal, süylөгөн sözübüzdü oңдойлу. Bizdin sözübüzdü Allah'ın takdirine karşı çıkartırgan söz söylöböylü. Allah narazı bola turgan söz söylöböylü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mınday deydi, hurmatlı eneciye karındaşlar. Men kana yu'min billahi vel yevmil ahir felyekul hayran aw liyasmut. Kim Allah ahiretke iman keltirse, süylösö жақшы söz süylösün. Je bolboso un çıkpay koysun bol. Demek tildi Allah Taala sizlerge bizlerge nemat kılıp berdi. Til menen maksatыбызды ayta alabыз. Til menen жүрөгүбүздө kursançılıkты же kaygını ayta alabыз. Til menen kança degen köp işti kıla alabız. Kança degen adamların көңүнүн көтөрө alabız. Til жақшы söz жыланды ийинен çıgarat deyт kırgızlar. Үйдün içinde жақшы söz bolsa, uruş bolboyt. Ajıraşı bolboyt. Bala çakalarga жақшы söz bolsa, hiç kaçan bala çaka jaman tarbiye albayt. Egerde жақшы söz bolsa. Demek, süylөгөндө murda ойлонуp, tarazaga tartıp, uşul, manga paydabı je payda emesmi? Ahiretime paydabı payda emesmi? Dep ойлонуш керек. Sokrates деген болгон, уксаңыздар керек. Мейлі мұғалар қандай болса да мұсылман емес пе? Бірақ айтқан бір сөзі бар екен. Біреу келіп айтқан екен, сөйлейін десе, сөйлеу еді. Ойлон, ошо сөз маңа пайда бұл? Жоқ. Өзіңе пайда бұл? Жоқ. Анда айтпайлы ғой. Анда айтпайлы ғой деген кен. Сөйлегенге чейін сөздің есі сіз. Сөйлөгөндөн кийин söz sizge Сөйлөгөнгө чейин siz калайсызбы сүйлөйсүз, калабайсыз сүйлөбөйсүз, мен өзүм билем. Кожоюн менмин. Кожоюн менмин. Сүйлөгөндөн кийин сөздөн сөз атырылып чыктыбы? Бул эми сөз сизге кожоюн. Söz sizge kocayın. Çünkü tuğanlar Kur'an'da Allah Teala aytıp koydu. Ma yelfidu min kavlin illa ledeyhi akibun rakib. Adam balasının tilinden qanday söz çıkmasın, dayar perişte turat жазганга. Deyit, dayar perişte turat. Rakib, gözömölдөğün perişte turat. Qanday söz çıkmasın deyit. Oşun için, misali kim la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi mi? Tübölüktü 5 vacip oldu, tübölüktü dozok buğa aram oldu. Bir söz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, en afzel söz Subhanallahi ve bihamdihi. Afzel kelam bu dünyada şu. Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim. Söz. Qancha adamlardan kanı tökкен olsa bu söz. Namahram, aram,
nikesi aram bolgan ayaldı bir söz menen nikeme kabul aldım dep adal kılıp saldың da. Kuday saktasın, anın betini arı kılsın. Şaytanga azgırılıp bir söz menen ak nikengdegi adal ayalыңды aram kılıp salasın, talak desen. Bu söz degen jaman eken koy bu. Ne degen bala bu? Söz orduna girişe turgan bolsa, aramda adal kılıp atat. Egerde akılsızlıkla turgan bolsa, adaldı aram kılıp yürüp atat. Nikeden kabul aldım dep, sizge birinci al kız al aram ele. Al ayal sizge aram ele. Siz menen bolboyt ele. Men nikeme kabul aldım dediniz, sizge adal bolup berdi, şariat adal kıldı. Эми Кудай сактасын, bir söz менен талак бо арам болуп калып атат. Söz жөнөкөй нерсе эмес экен. Söz жөнөкөй нерсе эмес экен. Ошон үчүн урматтуу эне эже карындаштар, биринчи сөзүбүздү оңдойлу. Пайгамбарыбыз айткан: "Каргабагыла, өзүңөрдү, бала чакаңарды, мал мүлкүңөрдү каргабагыла" деген. Биздин тилибиз Пайгамбарыбыз айтат: "Мен каргай турган болуп жиберилген эмесмин" дейт. Уят сөз сүйлөгөнгө жиберилген эмесмин. Биз тилибизде кээде сөгүп, уят сөз сүйлөп, жок, контролдойлу. Ар бири жазылып атат тилдики. Ар бири жазылып атат. Ошон үчүн тилди биринчи амалды оңдойлу, тилдин амалын оңдойлу. Тилибиз менен зикир кылайлы. Тилибизди көндүрөйлү. Лукман Хаким айтат баласына: "Балам, сен тилиңди Allahumma gfirli, ya Allah meni geçir деген söz menen göndürgün deyt. Tilini uşuğa göndürgün. Көчөгө чыгып атасыз, эшикке чыгып атасыз: Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Ya Allah meni geçir, ya Allah meni geçir. Ana. Til kançalık Allah'ını zikir kılsa, Allahu Akbar, arşta sizdin atınız atalat. Siz zikir kılasız: Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, Allahu akbar, la havle ve la kuvvete illa billah. Bu en ulu kalimalar. Tilibizdi uşuğa göndüreyle. Buga Allah Taala'nın jön koygan emes. Her bir zikirge beyişten bir darak digilet. Bir bak digilet. Subhanallah beyişte bir bak dayar. Elhamdülillah beyişte bir bak dayar. La ilahe illallah beyişten bir darak digilet. Allahu akbar beyişten bir darak digilet. Jönököy nerse emes. Soğup duşuğa koygan. Bu dünyada 6000'ge jakın til var. Biri Kırgızça, biri Dünganca, biri Tatarça, biri Uygurça, biri Tacikçe, biri Özbekçe, biri Kazakça, biri Kıtayça dep kete berseniz 6000'ge jakın til var. Dünyada. Oşo tilderdin bardığında dagı kança sözleri var. Kırgızdın ile kança söz var. Ben 40.000 dep koyuңуз. Misal, 50.000 söz var bizde. Андай жоқ. Мен қарап қойсаңыз, теге словарларды қарасаңыз, аға жетпейді деле bizde. Мейлі, максимально айтып қойын, 40.000, 50.000 деп қойын. Эми ошол баягы 6.000'di tildi көбөйтүңүз ар бирине 40.000'ge. Ушунун баардын таразанын бир чекесине коюп, Subhanallah'ны койсоңуз, буга жетпейт экен да сол. Буга салмактанбайт. Буга тең келбейт. Ошон үчүн дүйнөдөгү эң улуу сөздөр төртөө деди. Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, Allahu akbar. Siz ушуну сүйлөңүз. Ушуну сүйлөңүз. Качан өзүңүзгө кажет, зарылчылык болуп калганда гана зарылчылык сөз сүйлөңүз. Башка бекер сөздү сүйлөп, ахиретиңизди бузбаңыз, жүрөгүңүздү карайтпаңыз, соопту азайтпаңыз, кереги жок башка менен. Allah айтат: "Ya eyyuhellezine amanu zkurullaha zikran katira." Ey imandılar, sizler Allah'ını köp zikir kılgıla deydi. Ne deydi? Köp zikir kılgıla deydi. Köp zikir kılgıla. La ilahe illallah. Peygamberimize gelip aytты: "Ya Resulallah, bana bir nasihat aytsanız." Peygamberimiz ne dedi? Tilinde nım karma, öl tut dep koyabız. Nım karma. La ilahe illallah zikir menen, Allah'ın zikri menen. Sebep degende mındayken, Yahya peygamberga Allah Taala osiyat aytты. Ey Yahya, 5 osiyat aytты. 5'ünün birisi uşul. Sen özüң dagı zikirge beken bol, ümmetine zikirdi üretip koy. Sebep degende zikir kılgan adamdı misalı mınday.
Bunu bir adamın arkasından düşman kuvup keletат. Öldüreyim dep kalganda bir çepke gire kaçat. İşlerse kıla alбай kalıp kalat. Bu sak bolup kalat. Adamdın düşmanı şeytan. Bunu uşu çabайın dep kelgende zikir bunu korgop çep bolup beret deyit da. Oşun üçün kabırda dagı Allah'ın azabından kutkarganga zikirden ötken күчтүү amal жоқ. Adam zikir kılganda Allah subhanahu wa ta'ala'nı estegende Allah öz aytat. Fadkuruni adkurkum. Sesler meni estegile. Zikir kılgıla. Zikir degen estegile. Men da sizlerdi esteyin. Allah'ın kantip esteybiz. Allah'ın buyrukların, ökümlerin atkarıp estesek Allah bizdi razı olup estey degen. Soğup menen estey degen. Beyişi menen estey degen. Hidayatı menen estey degen. Şunun için inşallah urmatlı ene kardeşler en birinci tilibizdi zikirge göndüröylü. İdiş ayak juup, kir juup, tamak jasap, köçödө жүрсөк, эшикте жүрсөк дагы tilimiz zikir menen alek bolsun. Nemen alek bolsun? Zikir menen. Müslümandın jaşoosunda erkek bolsun, ayal bolsun. Zikirsiz gün je tün ötpеш керек. Şükürsüz gün je tün ötpеш керек. Duasız tün je gün ötpеш керек. İstiğfarsız tün je gün ötpеш керек. Her bir Müslüman erkek ayalının jaşoosunda sözsüz zikir, şükür, istiğfar, dua olsun. Her biribizde, her bir tünübüzde, her bir gündüzübüzde. Buna tilibizin amalı oңдойлу, kalgan gözdükün, kulaktıkın, oy, gümöndükün, alkımdıkın, goldukun, puttukun, uyattı jerdikin amalın oңдош oңойло болот. Эгерде til колго түшсө, kontrolga til келе турган болсо, kalgan Allah subhanahu wa ta'ala bizge жардам берет. Tildin, zikirdin күчтүүлүгү менен жүрөк тазаланат. Zikirdin күчтүүлүгү менен шайтан алсырайт. Allah'a жакын болобуз. Жүрөк жумшарат. Dünyada kurulат, kabırda nurlanat, ahiret dagı oңолот. Эки dünyabız oңолот. Kaçan? Şunun için inşallah biz zikirge beken boloylu. Men sizlerge bir zikir ayt bereyim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Man qala, kim aytsa mınday depçi. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike la ilahen vahiden ahadan samadan lem yettehi sahibete ve la veleden ve lem yekun lehu kufen ahad. 10 marrat 10 yolu. Kutibe lehu 40.000 hasene ağa 40 milyon sevap жазылат dedi. Uşu sözlü 10 yolu aytıp koysanız ene, ece, karındaş, gelin 10 yolu ele aytasız. 10 yolu siz 1 minutta aytıp koyasınız bunu için. 1 minutada 40 milyon sevap alasız. Ertege kıyamet günü Allah'ın aldına varganda sizge balağınız sevap berбейт. Kızınız sevap berбейт. Güyöңүз sevap berбейт. Bir tuğanınız sevap berбейт. Atağınız sevap berбейт. Apağınız sevap berбейт. Her kim özünün oylayt, özünün canını oylayt, özünün dozoğun, özünün beyişin oylayt turgan gün gelet. Bürö-büröden kaçkan gün gelet. Oşol vaqta hiç kim sevap berbegende mına sevap. Hazır sevap alıp kalыңыз. Şonun için bunu kanday? Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike la ilahen vahiden ahadan samadan lem yettehi sahibete ve la veleden ve lem yekun lehu kufen ahad. 10 yol. Hiç kanday kıyın demez. İdiş ayak juup dele aytıp koyot. Töşek salıp atıp dele aytıp koyot. Eşik şıpırıp dele aytıp koyot. Hiç kanday kıyın demez. Erkektedir narı veri baskança. Unçukpa oturuver. Aytat. Jaman süylөгөндөн көрөк, unçukpay oturgan jakşırak. Unçukpay oturgandan көрөк, zikir kılgan jakşırak. Emi zikir kılgandan alhamdulillah özüңүzgө jakşı. Bирок эгерде siz başkalarga zikirdi kılыңыздар деп айта турган болсоңуз дават кылып, ал андан да жакшыраак. Şonuň üçin inşallah biz baldarыбызды, kızlarыбызды, koşnalarыбызды, elibizdi, tanıgan, tanıbagan, çoң, kiçine debey zikirge öğreteýli. Aksakallar var da zikir kılan. Buga taharattın gereği yok. Zikir kılganga gusuldun gereği yok. Zikirden kılganga meçittin gereği yok buga. Üyüňizde oturup ele, köçöde жүрüp ele. Oturup da emes, jatıp alıp da zikir kılsanız bolaver. Allah Teala Kur'an'da aytat: "İnne fi halqis semawati vel ard
واختلاف الليل والنهار لآية لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الله أكبر. Elbette inne fi halq semavati vel ard cer menen asmanın jaralısında, tün menen gündün aylanısında, almaşusunda akıl eğileri üçün ayat, bilgiler var. Ulil elbab deyit, akıl eğileri üçün. Alar akıldılar kim? Ellezine yezkurunallah. Allah Teala'nı istegenler, zikir kılganlar, turup, oturup, can başlap jatıp alıp, cana oy жүрgüzgөндөр. Бұл асман менен жердің жаралысында жана айтышат менен ма халакта хада батилан. Буну бекер жараткан жоксун я Алла. Субханак факина адабаннар. Сен ару затсың, таза затсың, бекер жараткандан таза затсың. Бизди дозок азабынан сакта деп айтышат экен. Акылдуулар ушундай дейт экен. Акылбарлар жер менен асмандын жаралуусунда, түн менен күндүн алмашуусунда ой жүргүзөт экен. Allah'ını turup dağı esteydiken, oturup dağı esteydiken, jatıp alıp dağı esteydiken, Allah'ını esteydi. Hiç qana çek koyup koygan жоқ. Kıblаны karabay turup dele estey verseniz болады. Demek Allah Teala'nın zikrin güçeytöylü, şeytandı alsırataylı, Allah'a jakındaylı, günöden saktanaylı. Uşuğa öttö çoң payda vergen bizge zikir болады. Allah Subhanahu wa Ta'ala Kur'an'da zikir kılgan erkeklerdi jana zikir kılgan ayaldарды maqtagan. Zakirin Allaha kathira ve zakirat. Jönökö maqtagan emes. Allah'ını köp zikir kılgan erkekler, jana Allah'ını köp zikir kılgan ayaldar dep maqtap atat. Şoň üçin inşallah biz tilibizde oňdogubuz gelse, anda birinci tilibizdi zikirge üýretöylü, göndüröylü tilibizde. Kur'an okuganga üýretöylü, Kur'an okuganga göndüröylü. Tilibizde. Kançalı Kur'an okusa her bir tamgaga 10 sowap berilet. Her bir tamgaga. Kur'an okugan sayın Allah'ın razıçılığına, Allah'ın aldığında daracağınız biyikteydi. Kur'an okugan sayın jüröktör tazalanat. Kur'an jüröktör tazalaş üçün gelgen. Şoň üçin inşallah her bir Müslüman erkek ayal Kur'an okuganды üýrenip, Kur'an okuwagan gün bolboş gerek. Bugün siz Kur'an okudunuz mu? Özünüzge sura veriңçi. Allah'ın kitabını okudunuz mu? Sizge jaşоо berip atkan Allah'ın, sizge ömür berip atkan Allah'ın, ırıskı berip atkan Allah'ın, ertege kaytıp barasız Allah'a, oşonu kitabını bugün okudunuz mu, jok bu? Egerde men okugan emes bolsam, anda bugün açayın. Birok Arapça men üýrene bilmeyim. Kanday okuyum? Hazır mına internet degen çıkkan. Soç tarmak degen çıkkan. Kanday dese, her berekettin barın göre örvey, 2 saat, 3 saat vakti tekke getire örvey, 15 minut Kur'an menen tanışu, Kur'an'da üýrenü, Kur'an menen malumat alu, Kur'an menen ilim alu, Kur'an menen sırdaşu, Kur'an'da manisin, tamgaların az bolsa da 15 minutla üýrenip koyuңuz. 2 saat, 3 saat tekke getetat. Jalgandy okuyubuz, jalgandy ugabız, aramdı görüp kalabız kede. Astagfirullah. Bunun bardığı biz ahiretimizi buzganga gelgen beyce kanday. Şoň üçin Kur'an okuylu toğandar. Ümitsiz bolboylu. Ulgayıp kalgan eneler, ulgayıp kalgan atalar. Men hem uşunça jaşka gelip kaldım, men Kur'an'da üýrene almayım dedi. Üýrene alasın. Mına bugün, misali bugün şu üýde oturabız. Birinci sabak alif, a degen. Bunda tüz çizip koysa, Araplarda oşonu a dep okuyt. Ne de okuytken? A. Püttü. Üýrendin, bildiniz bilen joksu? Bildiniz. Tüz çizip koysam eken? Bilet ekensen koy. Ne bilbeyiz o da sana. Oşo ele. Ertege dagı bir ile tamgan üýrenöbüz. Mınday çizabız dagı astına bir toçkanı koyup koyabız. Bunu b dep koyat. Ne dep koytken? B. Astında toçkası olsa ne? B. Püttü. 28 günde bir ayga jetpey Arap tamganın bardığını bilip kalasız. 2. ayda biri-birine koşup kalasız. 3. ayda okup kalbasanız mağa geliniz. Köp vakitin gereği jok. Eriktin gereği var. Kiçineyle eriktin. Köp vakitin gereği jok. Kiçine eriktin gereği var. Ya Allah dep Kırgızça ile Allah'a gayrılın ya Allah. Men senin kuluңmun go. Kitabingdi okuganga aşıkmın men.
Kitebingdi okuганга kızıktarmın men. Manga үйröt, uақытыма береке бер. Ушунча адамдар сени тааныйт. Ушунча адамдар сени китебиңди окуйт. Мен китебиңди окубай өлүп калсам, менен өткөн бактысыз ким? Бу дүйнөгө келип, жараткан Алланын китебин окубасаңыз, түшүнбөсөңүз, ой жүргүзбөсөңүз, анда мен кандай инсанмын? Андай кылбайлы. Урматтуу эне эже карындаштар, ушуну сиздерчи үйдө ушуну колго алыңыздар. Үйдө ушу боюнча контроль кылыңыздар, башкарыңыздар ушуну. Үйдө балдарды дагы, кыздарды дагы, өзүңүздөр дагы, күйөөлөрүңүздү дагы, мынакей. Күйөөлөрүңүздү башка нерседе башкара бербей, мынакей, Кур'ан окуганда башкаргыла. Мынакей, келиңиз деп эле, кожоюн келиңиз, үйдү кичине нурлап коелу деп. Не кылып коелу? Үйдү нурлап коелу. Тугандар, Кур'ан үйлөрдү нурлайт. Кур'ан ааламды нурлайт. Кур'ан ахиретти нурлайт. Кур'ан кабырды нурлайт. Кур'ан өзү нур. Некен? Алла Таала айтат: "Фаамину биллахи ва расулихи ва нуриллази анзална, валлаху бима та'малуна хабир." İman keltirgile Allah'a, jana anın elçisine, jana nur kitepke, Kur'an'a. Biz anı düşürgön. Demek Allah düşürgön kitep Kur'an'da Allah Taala nur dep atat. Qaysı үйde okulsa nurlanat, karangılık ketet, şaytandık ketet, uyatsızlık ketet, cılangaçlık ketet, әуерсіздік кетет, жаңжал кетет, топалон gelişmesi ketek, aram oylar ketet. Қалайсыз ба шуну үйіңізден кеткенді? Эмне үчүн үйүңүзгө анда нурду алып келбейсиз? Эмне үчүн үйүңүзгө Кур'анды алып келбейсиз? Үйгө Кур'анды алып келели. Кур'ан окуйлу үйдө. Ошо 15 күн, 15 мүнөт. Мына биз телевизор көрүп отурасыз. 1 саат, 2 саат кино. Боптур. Бирок 15 мүнөт Кур'анды акысын берип коюңуз. Үйдө отурабыз. Дасторкон салып алып 1 саат сүйлөшөбүз. Тияктан. Үйдө отурабыз, жатабыз. 7-8 saat, 9 saat uktayız. Kur'an'da şu 15 minut akısı yok mu? Bizim keleceğimizi çeşip atkan. Bizim yaşamımızı nurlandırıp atkan. Üyümüzge perişteleri toldurıp atkan. Üyümüzge şeytanın cinlerdi kuvup çıkıp atkan. Nur kitapta uyda okusak kaçan okuyuz? Kabırga varganda okuyuz bu. Yok doğanlar. Biz çeşkindü, kadam taştaylı. Biz uyda, gözde bizde kanday düşünüp bolup kalgan. Bir жерде Kur'an okuyuz, Kur'an okuğanğa get otam. Kur'an okuyayım dese şu böyle ölüp kalgan mı devre saz öyleydi de. Андай emese Kur'an tirүүлөргө түшкөн. Kur'an sizlerge bizlerge жердин üstünde basıp жүргөндөргө түшкөн. Жердин астындагыларга эмес. Жердин üstündөгүлөргө. Ушулар Kur'an менен нурлансın. Kur'anды мүнөзү менен мүнөздөлсүн. Kur'andагы чакырыкка лаббай деп жооп берсин. Алла Таалага баш ийип, өзүнүн келечегин beyişinin cay alsın. Özünün tegereğindeki hukuk birönün akısını cevesin. Kur'an tirүүлөргө albatta ölüktörgө soğuğu da öte zor, öte güçlü, öte tesirli. Ölüktörgө dagı soğuğu. Bирок biz şu ölüktörgө dep o şkafka koyup koyganбыз Kur'an'da bilbeyim bir ay emes, 1 жылда bir açsak açabыз bolsa turat da şoydu. Андай кылбайлы. Kur'an шкафка коюла турган китеп эмес. Ал жүрөккө кое турган китеп. Шкафка кое турган эмес, жүрөккө кое турган китеп. Ал окуй турган китеп. Ошого эч кандай кыйын эмес. Шайтанды укпаңыз. Сен карып калдың, сен памятың начар, сен түшүнбөйсүн. Бардык шайтандын кылыгы. Сиз анан Кудайга шүгүр, алхамдулилlah, мен сүйлөп атам, угатам. Нормально эле экен да, значит. Всё деп көз коркок кол батыр. Bismillah деген alif batadan başlayız. Başlayız mı inşallah? Bekem niyet kılaylı. Urmatlı enece karındaşlar, 75'ke çıkan eneler alifbeni başlap Kur'an'a düşüp kalıştı. 75-80'ge çıkan eneler. Jaş kança gelinlerimiz var. Şunun için inşallah Kur'an Kuda kalasa inşallah bul bizdi hiç kaçan taştabaydı. Allah'ın kitebi, akırkı kitebi, joldomo, bagıt, bardığı var bu da. Misal, үлгү бардыгы бар. Кабар, илим. Буга чейин эмне болгон? Азыр эмне болуп атат? Будан кийин эмне болот? Илимдин баарын өзүнө камтыган касиеттүү, Аллаху акбар, ажайып, таң калыш, ачылыштары түгөнбөгөн. Данышмандыгын жээги жок. Ушундай кереметтүү Алла Тааланын китеби.
tilibizdi Kur'an'a үйreteylü. Неге үйретейлі? Tilibizdi Kur'an'a үйreteylü. Tilibizdi Kur'an'a үйreteylі. Урматтуу эне эже карындаштар, амалдарды оңдойлу, 5 вакыт намазга бекем болойлу. Bir дагы энебиз, bir да эже карындашыбыз 5 вакыт намазды бирөөсүн да калтырбасын. Намазды калтырбаңыз, намаз сизди калтырбайт. Намаз сизди Кудай кааласа, ушу окуп аткан намазыңыздын бардыгы кабырыңызда күтүп алат. Ахиретте күтүп алат. Намаз Алла менен байланыштыра турган, Алладан жардам ала турган, бейиштин ачкычы, бейишти ача турган, дүниөнүн бактылуулугун ачкычы, ырыскынын ачкычы. Бул намаз. Абирсиздиктен токтото турган, күнөөдөн токтото турган, адамды түздөй турган, Алла менен байланыштыра турган намаз. Пайгамбарыбыздын көзүнүн кареги, чарчаганда эс ала турганга рахат. Намаз. Аллаху акбар. Пайгамбарыбыз айтат, Мирач кечесинде чыгып баратсам, ошол жака кетип атканымда Масжидил Харамдан Масжидил Аксага Муса пайгамбардын кабырынын жанынан өтүп бараттым эле. Муса пайгамбар туруп намаз окуп аткан экен дейт. Пайгамбарлар намаз окуп аткан экен дейт. Аллага ушунчалык намаз жагымдуу, ушунчалык сүйкүмдүү. Bir günde 24 saat içinde 50 mal namaz farz kılgan. Anca? 50 mal. Peygamberimiz suranganından 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5 kılıp 9 jol aytkan suranganından. Atak 50 mal namaz farz bolgan. Biro akırında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah Teala aytты. Men aldından çıkan çeşim özgörбөйт degen. 50 mal boydan kalat degen söz. Biro sen ümmetin жердин üstünde 5 mal okuyt. Men aldımda 50 mal namaz okanda жазылат dedi. Biz hazır 5 mal namaz okutsak Allah'ın alnında kança жазылып atат? Хамсын би хамсин деген ушул. 5'ü 50'gü orduna turat eкен да. 50'nin orduna turat turganlar. Ошон үчүн эми караңыз, ойлоно турган нерсе. Алла Таала билет 24 саатта, bir суткада 24 эле саатыбыз бар. Ошонун 50 малын фарыз кылып атат. Бул дегени эмне? Ар бир жарым саатта бизди намазда көргөндү каалайт экен да Алла Таала. Намазда турганды каалайт экен да. Ар бир жарым саат сайын биз уктабайлы, жашабайлы, тамак жебейле, эч нерсе кылбайлы, жарым саат сайын намазда турушубуз керек экен да. Бирок Алла боорукер 5 мал намаз кылып койду да, кара. Демек будан эмнени айтмакчыбыз? Аллага ушунчалык намаз сүйкүмдүү экен. Bizdi Allah Taala bir kazinodan görgöndü, kumarkanadan, arak içkenden, bir karta oynagandan, daha bir bol boğan, şeytan çoğula turgan yerlerden görgöndü kalabaydı. Bizdi Allah namaza turgandı kalaydı.